Hello, sanibonani. Oh, sebuyile uQueen wenu, Queen Rio kaSkhosana. I'm back, guys. Siyaqhubeka no part 2 wethu. Ngiyathemba ngizokhumbula ukuthi ku part 1 kade sisika senza ama-measurements, sikhatha ophisi abokwenza iphinifa. Sathi iphinifa esilenzayo ilo leli la emva kwami, nakuba lingabonakali-ke kahle, but yilona leli phinifa esilenzayo. Sisikile sesasika ke i-top length yethu, bese sisika usize 38, sasika i-top length ewu-19 inches, sasika iskate sethu, sathi iskate sidale ngo-14 inches, sase silandela ngo-16 inches on fold, kwase kuba ukhola, kwaba obhabhayi, kwaba amaphakethe, kwaba amabhande ephinifa, kwase kuba amabhande eskate. Uma uyifuna yonke le information ngicela ubuyele kuma videos ami ucheck part 1 lapho uzobona ukuthi besenza kanjani. So manje sesiyaqhubeka ke sesizosika i-top. Uyena u19 inch wethu lo esiqale ngaye ukusika, uyena lo. Ngase ngiyabeka ke uma uophisa abawu2 ukhumbula ukuthi bengithe sine back sine front. Ngengathi lo engimbeka la ngaphansi kokuqala phezu kwetafula lami ngimnikeza igama ngithi uyi front, and then lo engimbeka ngaphezulu ngithi uyi-back. I-salvage ye front izoba ngaku left wami ezingihlela etafuleni, then eye-back i-salvage izoba ngaku right. So okulandelayo ke guys, ezinibona ke ngifuna ukubukisise kahle le ndaba. Ngihleli phansi la etafuleni, so manje sengifuna ukhipha usize 38 ephinifeni lami. Yini engizoyenza ke manje? Bengithe iphinifa lami usize 38. Yini engiyenzayo ke manje? Ilo 19 inch wami lo ngibamba la phezulu emakhoneni, ngibamba lokho kuyi-back kuphela, ngikuletha ngakumina. Ngizokwenzani? Why ngenza kanje? Ngizokhipha usize. Okulandelayo ngizoyibamba kancane ndawo ngihlehlise kancane ukuze uma ngikhatha le i-back yami ngingakhathi mistakenly ilokhu njana i-front. So ngiqala nge-back, i-back iyona edetermine i-front. Angikwazi ukusika i-front ngingayisikanga i-back. So you have to start ngokukhatha i-back yakho. Yini ke ngizoyenza since bengithe ngikhatha usize 38. Size 38 ngisika i-back kuphela njengamanje la. Then i-back iyona ezongikhiphela i-front. Ngizokwenza kanjani ke? Ngizothatha usize 38 divide by 2 ngithola u19. 38 divide by 2 ngikwenzelani lokho? Ngikwenzela ukuthi ngithole ukuthi uphisi wangemuva, uphisi we-back uma uhlangana nophisi we-front uzonginikeza yini lo ya 38. So ngithi 38 divide by 2 ngithole u19. So ngihamba, angithi ngisika i-back kuphela, ingakho ngenza kanjalo. Ngisika i-back kuphela, ngizosuka ne-tape yami ku1. Nikhumbule sithe sisebenzisa ama-inches of which yinamba lezi ezinkulu. Ngisuka ku1 ngiya ku19, na ngiya u19, futhi ngigoqa i-tape ngisuka nayo la ku1 ngigoqela ku19. Naziya sesifikile ezingigoqile kwe-tape yethu ikabili kanje. Sengiyasuka from my left hand side ngiyakala ke, futhi i-tape yami ngizoyibeka la iqala khona indwangu yami, ngiza nayo ngaku right wami nangu 19 la igcina khona. Thatha chalk ngiyaphawula ukuthi u19 ugcina la. So kusho usize wami ke lona. Then okulandela lapho ngizo-edda u2 inches on top of 19 inches, ngi-edda u2 inches or 2 inches wama-darts namasimu, ama-darts namasimu lawa engiwa-eddayo la. Then mase ngenzile lokho, from that point la ngiphawule khona, la ngithole khona u2 inches, ngiyasika nje indwangu yami ngiyophuma phezulu. Ngithole u19 wami, i-tape yami ngiyigoqile, ngawuphawula la ku19, ngase ngi-edda u2 inches ngoba phela sisazothunga. Mangithi wama-darts namasimu, ama-darts ile mthungo ehamba isuke la ukhalweni izophelela halfway somewhere la. Then bese kuba amasimu le mthungo le ehlanganisa la. Yes, so sengi-edile ke lo 2 inch la, sengiyasika ke ngiyophuma phezulu. Khumbula ngisika i-back kuphela, i-front angikayenzi lutho. Ngisikile ke ngayophuma phezulu laphayana kunendwangu engala, yile ene-salvage. Ngalana igoqekile indwangu yami, then ngala le yile ndawo ile part ene-salvage. So ngisikile la ngiye ngathola u19 wami,
ngase not ukuthi u19 uyigoqela itape ungayithathi itape yakho ungizwe kahle ungayithathi uyibeke inje uthi uzofuna u19 no yisuse ku1 uyigoqele ku19 bese uyayibeka ke endwangweni yakho. I hope you clear lokho. Then mawusuyitholile ke lokhunjana la ephelela khona u19 wakho bese uadd u2 inch wama darts and seams bese uyakhatha ke uyophuma phezulu ukhatha ini ukhatha iback kuphela ifront asikayikhiphi khatha iback kuphela then kuzosala indwangu ngala njengoba usikile phela sekuyindwangu ezu2 kukhona le eyiback bese kuba yile sizokhipha kuyona umkhono wepini le esele ngala ene salvage sikhipha kuyona umkhono sokhipha kanjani ke umkhono ngizothatha tape measure yami futhi ngikale from la engisike khona ngizokala u3 inch ngamthola lapha ya uma sengimtholile ngiyaqala ngishintsha iposition yokuhlala noma yokuma nangu 3 inches wami la ngithole khona kule ndwangu esele ngala ezibengikhatha ngiya phezulu wasala indwangu ngala from la ebengisika khona ngikala u3 inches uma sengimtholile u3 inches ngibeka iskero ngendlela engime ngayo so ngiyangena 1 2 mase ngifika ku3 ngiyajika yophuma phezulu angazi noma kubonakele yini lokho ngingene ngeskero ngathi 1 iskero sami singena asiqondi straight simasakutsheka ngifuna ni understand kahle ngathi 1 ngathi 2 uma ngithi 3 ngijike khona ngiyaphezulu ngisika ngiyophuma phezulu then kuphuma into enje umkhono wami ke lo umkhono wami lo umkhono wepinifalam nangu umkhono wepinifalam ngizobeka ngala bese kusala upiece nangu piece la lo piece lo uyibhande lami lo piece ngizosusa le ndlebe le kuphela so uma ngisusa le ndlebe kuphela then bese ngisusa le ndlebe ngibeke la xolweni khona bengiphazamisa then sengisiphelile ke manje le ibiyindwangu yomkhono then sengisele nani le eyiback yami ngiyayithatha ke manje le back yami naya ngiyayilula khumbula besiyigoqila ngithi ngayigoqila ngakumina sengiyayilula ke manje ivulekile ngalanga ku right ivalekile ngalanga ku left so ngiyayiphendula ngithatha u left ngimusa ka right u right ngimusa ka left shuthi le ndawo le evulekile sengiyiletha ngalanga ku left wami then le evalekile ngiyiletha ngaku right yini kokulandela lana ngizovula umqala ineck ngizovula umqala ngisakwi back njalo ngikasebenzi ne front angafiki ku front so from la phezulu la into engizoyenza ngizokala u1 inch kuyona iback yami ngikala u1 inch ngala ngaku right like lokhu nje ngakhona lokhu nje ngakhona egoqe ngakhona indwangu ngikala u1 inch from phezulu ngiza ezansi ngisuka phezulu ngize ezansi 1 inch nanga ngiyamthola and then bese ngiyasuka from my right hand side to my left ngikala u3.5 from right to left 3.5 inches 3.5 inches mase ngimtholile sengizosuka la ku1 inch wami ngikhumbuze ngikale u1 inch ukusuka la phezulu ngehla ngezezansi beku1 inch la ngakala u3.5 inch ukusuka la ngiza ngala sengimtholile ke u3.5 inch then sengizodweba nje umuqa o straight nangu 3.5 wami ugcina la then ngisuka nje from 1 point leliyana la 1 la kade ngale khona u1 ngiyadweba nje umuqa o straight oya ku 2.5 mangifika ku 2.5 ngiyama ku 2.5 bese ngizokwenza i-curve ezosuka point 2.5 iye lapha ku 3.5 i-curve lena ngenza i-curve shuthi ngenza into kanjena guys angithi siyayibona curve yami ngiyenzile ke leya shuthi 2.5 wami uye waphelela la u3.5 ubuphelele la so before ngifike u3.5
angibanga nje eziwe ngidweba umugqa usuka la ku1 angibanga saqhubeka ukuthi ngize ngiyofikelela ku3.5 ngithe mangifika ku2.5 ngase ngiyayilahla indlela ngiyakhuphuka ngiza phezulu umqala wami ke lona sengizosika ke lana ineck yami leyo sibonge kumophiso njena nangumqala wami uphumile siyabonga and then emva kalokho kulandela i-shoulder yami ya size 38 izoba u5 inches guys ungangibuza ukuthi amasim nan lithatha lokho ngikushoyo wenze exactly lento engishoyo yona ezokusiza 5 inches ngisuka from la point angithi bengithe 3.5 ukusuka ngaku right ngiya ngaku left so laphayana ke la kugcina khona umqala wami sengikala u5 inches from le point la kugcina khona umqala wami ngiya ngaku left futhi ngikala u5 inches i-shoulder yami yepinifa lami la size 38 leyo sengimtholile ku5 inches nanya ngibuye ngizo double check ukuthi konje ilokhunjana yami ibithini i-top length yami ibithini ngiqala lapha phezulu ngiyehla ngisezansi inginikeza u19 inches guys i-top length yami ibithi 19 inches so into ezolandela lapho sengifuna ukuvula i-armhole into engizoyenza ngifuna ngithathe i-top length ngidivide kawu2 shuthi ngizothola u-half we-top length yami njengamanje eziku-19 shuthi you know 9.5 noma ungenza u9 still it's fine ngathola u-half we-top length yami laphayana okulandelayo ngenza ilokhunjana ke manje fanele ngiyivule i-armhole yami ngithatha i-tape measure yami ngiza nayo la ku point le half lower length ngikala nje noma u2.5 inches ukusuka ngaku left ngiza ngaku right shuthi ngisuka lapha kula point lami la 9.5 ngingena ngaphakathi nje kancane ngo2.5 ngenzelani njengoba ngenza kanje ngenzela ukuthi ngizoba nelokhunjana ngenza i-allowance ye-armhole guys nakhiyana ke ngithole u5 la oyi-shoulder osuka emqaleni oza ngala ngaku left u5 inches wami loyo then ngase ngidouble checka i-top length yami ukuthi konje ibiwubani ngathola ukuthi okay ibu19 ngathola u-half ka19 sengimtholile u-half ka19 ke manje ngizodweba nje umugqa osuka ku5 indlela yami ibheke kuphi ibheke lapha ku9 9.5 lo engitholile oyi half length snack ya mina ngehla straight khumbula ngehla straight lapha ya so ukwehla kwami from 5 from lapha na point lika 5 ngehlile ngaze ngazofika ku 7.5 should sekusele kancane ukuthi ngifike ku9 ezisekusele kancane ukuthi ngifike ku9 kumele ngenze i-curve ezosuka khona la ku9 iya lapha yana ku 7.5 wami naziya i-curve nje esuka la point 9.5 iya ku 7.5 9 kuphuma into enje guys kuphuma into enje angithi siyayibona i-curve yethu i-armhole yethu ke le yana ngibuyisele ke la bengikhombisa nje lapho then okulandelayo sengiyaphetha manje okulandelayo ke manje sengizobamba lapha bengithole khona u3.5 angithi bengivula umqala ngeke ngathi 1 inch ngase ngithi 3.5 so la ekugcina khona kulokhunjana u3.5 wami ngiyagoqa lana guys angazi noma niyabona yini ngiyabamba ngiyagoqa kanje naziya simbekele skero ukuze ningaphazamiseki buka ngenzeni ngigoqile la umqala nangu la 3.5 wami ugcina la ngabamba la ugcina khona 3.5 ngagoqela ngaphakathi nje njengoba ubona nje ngigoqa kanje yeah ubude ke balomgoqo wami ke guys ubude balomgoqo wami
ukuze kuzovaleka kahle ama-cleavage kungaveli amabele ethu lana. Kufanele ubude balo mgoqo wami uthi 9 to 10 inches ukuze kuzovala kahle la. 9 to 10 inches. So makuthi 9 u-right, makuthi 10 futhi u-right, noma ngathi 9 point something usa-right. So la kumina-ke ngithola u-10. Ngizophawula nje kodwa vele asikho isidingo. Yeah. So manje-ke okulandela lokhu guys, sekuwukuthi fanele ngiye kwi-front-ke manje. Sengiyosebenza kwi-front ukuze kuphume i-back yami ne-front. Ngiqedile nge-back, ngiya kwi-front. Angithi indwangu yethu ye-back nayi la igcina khona. Nayi la igcina khona. So from la egcina khona ngizobeka i-tape yami ngikale u-4 inches. 4 inches. Sengikwi-front manje. 4 inches. Ngibuye ngiye laphayana ngithi ngiyakhumbula ukuthi bengigoqile la. Ngathola u-10 la. Ngithe u-right noma ungathola u-9 ku-right, ungathola u-9.5 ku-right. So mina ngithole u-10. So from leli point-ke le ngithole khona u-10 ngizo-add u-3 inch. 3 inch bese ngiyasuka. Ngisuke ku-4 inches lo ngimthole la ezansi. Indlela yami iyakhuphuka ngiyodweba iyodlula phambi kwa-3 lo engimthole la kuleli point leli kwi-bust njalo la. Ngolimi lalaba abafundile Nkosi yami ama-fashion design. Ikwi-bust la engithole khona ulokhunjana u-10. I-bust le nga-add u-3 lapha kwi-bust. Then mase ngi-add-ile ku-3 kufanele ngidwebe umugqa ozosuka la ku-4 uyophuma laphayana egcineni kwendwangu yami. Yiphi le guys? La. Umugqa wami uzosuka la ku-4 uyophuma la, but indlela yami iyodlula lapha ifanele idlule phambi kwa-3. Nakhiya ngiyadweba-ke. Ngiyadweba umugqa nje uqondile. Ngiyodlula kancane mangifika nje ngiyaqhenya nje la phambi kwa-3 ngiyophuma phezulu. Ngiqhenye kancane nje lapha phambi kwa-3 ngayophuma phezulu la igcina khona i-back yami. Ngicabanga ukuthi kuyabonakala lapha. Naziya. Yes, I hope sonke siyayibona. Nangu umugqa wami la uhamba khona ngisuka ku-4 ngathi u-3 wami nangu la. Ngithe mangifika ku-3 ngangena nje kancane. Ngangena ngayophuma kuphi? Ngayophuma phezulu. Sengiyasika-ke manje. Ngisika khona la engidwebe khona. Ngiyophuma phezulu. Naziya. Then ngiyasuka lapho. Kunendwangu esalayo ngala ngizoyibeka nje eceleni kancane isazosebenza. Nayi indaba yethu. Naziya. Then okulandelayo ngizosusa i-salvage le eye-front ibingasuswanga. Ngiyayisusa. Nayi. So indwangu yami siyalingana-ke manje inje. I hope sonke siyayibona. Yeah, lana ila bengithe i-armhole yami la. So ngizosika la i-armhole, ngizosika zombili lezi ndwangu. Ngisika i-back kanye ne-front. Fanele ngiyisike zombili, ungasiki i-back yodwa. Sika kokubili uzophuma into enjena. Tara! Iyona-ke into yethu lena i-back kanye ne-front yami. I-back yami iphume yaba njena guys. Iphume yaba njena i-back. Nansi i-back yami. Nansi i-back. Nansi i-back. And then bese kuba nje ibeke eceleni. Bese kuba i-front. Nayi front yami. Nayi front guys. Iyo le iphumile yayinhle yanje yayana. Nayi sengibeke eceleni. Then kunale ndwangu-ke guys engithe isalile nayi la. Ila besikhipha khona i-back ilokhunjana i-front yethu la. Le ndwangu le asiyilahle, sizoyisebenzisa for ukwenza amabhande la ukubophela iphinifa mawusubophela ngalanga ku-left. Angithi amabhande amancane besinawo la ukubophela ngaphakathi, manje sesifuna amabhande la ukubophela ngaphandle sesiwathola kule ndwangu-ke. Sengithi ubushu wangasekhaya ubushu bafethu unje. Unjena ubushu wangasekhaya ngalutho la.
ngiyakudwebela nje ukuthi uzobona ukuthi wangakithi ucelemba unje owangasekhaya. So ngizosika-ke ngalanga lutho njalo, ngenze nje ucelemba wami, ngenza amabhande lana awuqopha iphinifa lami, sengilibophela ngaphandle-ke manje. Nangiyana-ke ucelemba wami nanje amabhande ami sengibeka laphayana-ke. Ngiqedile guys ukwenza iphinifa, ngiqedile. Uma ufuna ukubona indwangu engiyimoshile iyo le. Yenze njani? Iphelela phakathi kwesandla. Iyona ndwangu enginayo-ke le. Udoti vele engeke ngisawusebenzisa sengiyawulahla. Ayi le ndaba yeni guys yokuzithola ninoplastic endlini, sekuwubunuku-ke manje sebebaningi oplastic kulokhu kuthiwa hayi kusazosebenza lokhu. Kukho nje indwangu esiyimoshile, u5 meter wethu wonke ula uphelelela ephinifeni lethu, naye indwangu esalile yaphelela esandleni. Guys, I hope lokhu bekade nginifundisa khona kube clear konke. Uma ufuna ukubona part 1 iya kuma videos ethu uzoyithola upart 1 walelo khunjana wale phinifa kade silenza, lapho kade sifundisa khona ukuthi ulisika kanjani iphinifa, sakhipha bonke ophisi, kwase kusala nje ukuthi sizokwenza lokho esitenda kwenza manje ukuthi sikhiphe i-top bese sikhipha imkhono, ubone ukuthi umkhono uphuma kanjani kanye namabhande ukuphela ngaphandle ukuthi uphuma kanjani. Guys, siyanithanda kakhulu. I hope nizoyijabulela le video. Uma uyithanda siyacela Nkosi yami, cela ulike lapho, klika lapho ku-like bese uyasubscribe, ushare i-video nabanye ukuze sonke sisizakale. Akekho umuntu wesifazane ozongasebenzi kulonyaka. Saqala 2024 ukuthi sifundise abantu besifazane kodwa besingekho online. Njengamanje sithi akekho umuntu ku-2025 ozolala engadlile noma ozolindela ukuthi ubaba amuphe imali yesinkwa. Sonke siyasebenza phambili ngembokodo phambili. Siyabonga.